Ka National People's Party NPP hakasi balang jong katayo kala penlong ya ka jingrakhe ken mau buram ya ka lengku sngiyap ka baship hosnem jong let porno agitok sangma ubalong unong seng jong ka NPP bat menteri rang ba barem ka jala bat ru uspeka barem jong ka Lok Sabha. Kinong yalam jong ke NPP jong ke distrik Ribhoi ha ka sautrek uleber arajar arpun rio kila penong ya kejing rakhe ban kan mau buram ya kelengku sengyap ke bashipau jong upurno sangma unong yalam ba unong seng jong ke seng san perthai NPP belaklat no ha ka sautrek uleber arajar kan rio ha kene kejing rakhe lawan manishim bentar uba sosteni sotun menteri keterat sarkar bat MLA kejirang constituency uba daman bat lamare MLA na umroy uba Charles Marngar MLA na Mohati ikong Rona Kemdej MDC na nongpo uba Clement Maulong Presiden ke NPP Ribhoi nalor kiwi-kiwi ginong elam keseng. Haba keren na kene kesengi bro ginong elam kila keren halor ke jinglong ba ke jing tristom jong purno sangma. Ulada na ke jinglong ke besngauret ba ke jing angnut ke bakrau pan ai ke jing syakri ke bejanai ya kipat ba kentiu ke jela ha ki babon kiliang. Kila pen pauru bo purno sangma kumu menteri rang ba ke jela ulano senyang ha ki babon kiliang. Udairu ubreu ubam julek siliang yanoru. Uba sosteni sootun ulapen pau boku mukertong ubenengkong nak NPP na kejirang constituency hek election arajar kat lai. Ulayok bene kenduk markmat bad upurno sangma bad ulapen pau kejinglong ke besnguret bad kebensia menteri stom na kebentau pat ba hakabula syam kini kejinglong ha upurno sangma. Tang kata yo upurno sangma la itu da baro akari India hakaba ulalong ru speaker jong gayeng dorbar Lok Sabha. Ulalong ru menteri ke sarkar pedeng, ulabat ru menteri jong ke jela Meghalaya, bat ulekon ru ke election presiden kari. Bat ulayok syah ke jingit bagi jing syaniak ni kipat ba, laong syosyo uba sosteni sotun. Nagarilum garo lakha la warna la penhe pensan yaw ni unong elam. Uban poi shadow shadeli uban sensyar ban peniai ya kari India Gomu Union Minister ubala pet lakmi lagi bun senam but Gomu nong yalam ubala kit laba nagabantaban kentiu ya ke jela bat kumju ya ke di India hibro koi ya kan mau haki program kiba ulit sapi sangma ya ki jingkren kiba juklet lanu hakabidai bat ka contribution jakan jingno senyang kajong ki missionaries ki balawan hapo ka jela kajongi pan set up lane ban bu ya ki institutions ki ba fair ki ba lawanong ki khun samla mangi paro iwe priwe iyo ya ke jingnang tip iyo ya ke jing start lingba ki missionaries ule nongila mo bakrau jongi ule sabi sangma juklet ya ka contribution lani ya ta ka jingno senyang ka jong ki missionary namar ba ka jela ka jongi junyo man ka por nakapor shakapor baka jela ka jongi ka Houston lingba ki institutions ki pair ki school ba ki bodon apa ka jela ka jungi ka ki missionary ki lawan ban seng ban pinsu thui ya ka education la de ka ta ka pule ka puthi batai lingba ka jingi ijngai kata ka visionary leadership ka jingi ijngai ka jungu bola jit yaw ni nong yalam ubala la ban shim ya kani ke lingkor ban kit ban ba hadin bau pa
ujong usa Conrad ki sangma ulalit no nagani kasla jong portai yo nong yalam ubamanta usa Conrad ki sangma ubari national president jong National People's Party badha ko por kum u chief minister jong ka jilla Meghalaya ka jongi ka jilla ka Meghalaya ka jongi kai i ya ke jingkaladur ya ke jingwandur haki kampan roy ki ba fair lingba ka jingkit kli lingba ka jingstad lingba ka jingsngorit bat ka jingla ka jong u honorable chief minister jongi sa Conrad ki sangma uba u lead sarpi sangma ula kerku kerpang bajit yaw niw nongelam ban kit ban ba ya ka party National People's Party